Bir галим 100 наданны жеңер. Один ученый победит 100 неграмотных. Галим белән надан айырмасы – карга белән былбым айырмасы. Разница ученого и безграмотного – как разница между вороной и соловьем. Галим белсә сорый, надан белми дә, сорамый дә. Ученый спросит, даже если знает, а безграмотный не спросит, даже если не знает. Галимнең бер көне наданның бөтен гомеренә тора. Один день ученого стоит целую жизнь безграмотного. Галим уйлар, надан ышаныр. Грамотный подумает, а безграмотный поверит. Йөз надан бер галимның тырнагына тормас. 100 безграмотных не стоит и одного ногтя ученого. Ялкаулык, наданлык, факирлык – бер туганнар. Лень, безграмотность, нищета являются родственниками. Яшьлегендә өйрәнмәсән, картлыгында үкенерсең. Не обучишься в молодости, пожалеешь в старости. Өйрәгән җирдә калмас. Знание в землю не закопаешь. Өйрәнмичә дә чабата үреп булмый. Не знающий человек даже лапти не сплетет.